Bismillahirrahmanirrahim. Semeste wali kainto mekade akhirat daripada dunia. Imam Aun bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu madhabu. Nomor situng man aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallahu fima bainahu wa bainan nas. Nomor 2 man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Nomor 3 insyaallah bi kula ikala nomor 3 tok. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya. Kang mengkana wali-wali karena makade akhirat juga ulama-ulama amilin tade orang seo diin kainto sengsara melarat. Ulama-ulama guru-guru kainto tak keduan sempat untuk berbisnis. Tidak ada kesempatan untuk menciptakan kemitraan dalam kerja. Ulama-ulama, tapi kehidupannya pun sejahtera. Odin kainto bahagia lebih yang kita bayangkan, melebihi. Arapa mekade akhirat neka baitero. Deki sampian monero neka insyaallah ekonomine neka dadi batu loncatan lancara ibadah. Rip mirip bareng wali. Beda hikayah. Maknana man qaddamal akhirah kafahullahu amra dunya. Orang mekade urusan akhirat dunia naik cokopen bi Allah. Mesti bisa diterima, tak akan gagal, peyakin. Kan nyantet urusan ekonomi sampai jadi sengsara. Nah, gini kamargena akhirat teh pekat napa? Air sungai makin rabu tepak gilirna pancing dengan jam 11 terbatas jam 12 seperempat. Nika sampian bisa mengalirkan air kanto deka sabena ajune tengalen pancen sampian kering kurang aing. Mun nika kesempatan terpu bisa nerima boleh keng bulan angkat. Insyaallah pancen kene ko tompes jan. Bingung Ustaz Khotib. Engkau mun entar ke Sabe tak Jumatan kok tanggiliran sak jam mangkana perjalanan kok sak jam deh masjid. Mun kok entar ke masjid mati macet sebine tepak cerewet nyocot cerewet okutang kedatangan di dalam Kang Hatib kok ngeding tak usah Jumatan Arya sabar emis larang setia bendena utang are mun te parluaki mateong kunga kenapa nak binina maka tak Jumatan darurat rais bola bi Allah taala jan per mecemper cuma bener rajin panjenengan Kang Khotib keng juntu Jumatan Jumat pode ki bedemun pancer ya yang ki sebulan dan teh le Kang Khotib ring ahli ilmu seneng jalah daerah mangkok bulat tang saja entar ke masjid cek lah ngalangin obo anu tereng rekan pun bareng Kang Khotib berangkat kambi istighfar ya Allah kok kocak ereng bini astagfirullahalazim bade pertengahan jalan ki enga mati pancai ki enga masyaallah. Depak ke masjid potos azan ki beda kesempatan asolat sunnat 2 rakaat qobliyatal jum'ah. Mengikuti upacara bacaan khutbah terus abejeng jamaah jum'ah. Mare wirid pas jam 12 teleber seperapat padebi pelanggeran
batas pengaliran air. Reng-reng pujer kang khotib lepoto sasa tak ada iya panca letompes. Aing letak melo. Mole perang gore. Bi secerewet terus ya. Megena ati lu nambahin la ilaha illallah sekulengan tasbih 100. Tambahin solawat sekulengan 100. Gue nih guys, tambah istighfar, tobat 100. Pas tengah tung mulai kah? Ada orang, apa sih terjadi? Ternyata si cerewet terus saya kebingkengungku, malang kerik bodiadan lapar. Le, jali alian. Kok lapar tabu? Tak usah ngakan. Tak usah masuk ke dalam buko. Entarin sabe. Letaknya pola bedenaan sekone berapa persen rapa padi je saya kening aing minta mati kapi. Iyalah sabar suwine cek cerewet kami sampean mi abine anak antarsan ni gede orang. Pak, apa yang terjadi? Sesampainya di pematang sawah dengan tanggul, fata'ajjaba wa fariha qalbuh, pangkalina kang khotib kainto keheran-heranan bi bunga gembira. Aduh sabe pol bi aing kok tak usah ngelep are de remeceng kok ke masjid mi moro ngatar ya masyaallah. Iya mulai wis kita mulai atau le ke laut kita berdiri ngacentang dia tak cuma atan orang ngelap ning olo nakang khotib ni katanya deh mulai jam 10 anggil bajane 2 sete buka alompai lebenya ada saben tibi congo setedung ceil ngolpa manne ngerok pahdum pada saben kang khotib le kok munde engak de bunatang guru man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya sapana orang rem kade akhirat urusan dunya cokopen bi Allah ya bade sing ngelepaki jengko arep badena gele ngetila manne tedunge jekein manne jemaatan engko karyangar berhubung kok de masjid mekade akhirat ya ji ngerok meneh ji ya. Salah tak jemaatan. Mulai wis mesem. Le apa mek sekejap. Ayo norok ke sabe cewek cerewet. Saya enggak ada aing ayo lah. Depak ning pengkir keleng langsung aloncak keleleran bini kang khotib. Latana deteng. Bunga atuh kang saya rasa ngelep bangun dia bisa colon jan. Pola kang jemaat pole ulu dateng nyoro ngelep je entar ke kang ngelep dia masjid bae kang tae jan. Yes, ayo mulai cewek cerewet li. Iya kang sekelangkong dia remaro le jongok. Siapa ro kang manne tak jemaatan ngelep dalam bus. Pos sadek saben ya dumpa ketang sabe. Dia le akhirat remun pekade urusan dunya re cukup. Yo bu pergi sabe dari hilir dari hulu ke hilir semua deretan sabe kain itu saya paling bagus pergi hasil padine kang khotib senon maneru hasilnya de aduh talpos bi pereng lah tade lain tak mati bagus non kang khotib biiznillah barokah elar talar tetilan cukup bah masya Allah ini kalau para kanca jadi orang ini kemun mekade akhirat ronero beli insya Allah odin tak melarat beditunya muka-muka nggak nikah Allahumma amin astaghfirullah potos lari ya Rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya niat tobat
Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbul ya Rasulullah. Ingat Gus Dur, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfan tayyaji ratal alami ya uhailal ju wal karami ya uhai neka paenga de ambe tibi pong pong ki sempat pong pong ki odi tengki teritan mekeren omor luangkeun titi pateh jen semak siapun pateh jen semak katem pengberi pateh jen semak katem pengberi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfan tayyaji ratal alami ilal judi wal karami uhailal ju wal karami tremana amal ki belum tamtoh tusana abe ancaman mode hawa benafsu tak poron cerah ya cek topet odi asmaje ya cek topet tineng buktena saben arena katretan saben arena atambah kendur benyaan ngangkur amal ibadah atambah kendur kadang ki ngakoh abe pria bekus ben pocur neko tantene atena tak jujur neko tantene atena tak jujur ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni raji atfan tayyaji ratal alami judi wal karami ya uhai Allah
berbentodus mekeren tusa ajalan terus kening pangkude setan se alus jan setan kirana tolos akiring cuba kirana tolos akiring cuba kira mun asmaja tok asmaja topet sia berjamaah maposa alangker asmaja akhirat kedatangan kekadaan ajal pateh paling kabeter mate mendadak ki dorong topet tusah ki banyak mulai ngajar ya masuk ke kopur mesti tak cengak tak mangki padeng tak mangki terak tak mangki tak mangki molain mangken ayo atata ibadah aja noroten sengka tuli ambuin salah bentusah sekejaki siap menghadap deseka besar siap hadap arah apa sih kita tak oneng derma budina selamat tak abe imma celakana ada si oneng pak dek si nelaku ni tak oneng Pleman di kantor di tepak kapan je tak oneng Masya Allah ya atopet minta sapora niko paenga tak milih sera bareng niko paenga tak milih sera ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim وبارك عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد كل ذرة في كل يوم ألف مرة sekadin to pemator ben abdina nyon tidak ka para kuru-kuru tak bisa ngerengaki ngantos akhir karena jompo pas bedetamoy malah tingke laki bidang kau kulit tangketang konen kelopain saking tak pento saab kelopain
mangki itamoy pas asolat mangken ki bertahan tadi kelopain cek beda akholambah buyut banjir muka-muka oleh barokah nasemul je tadi orang sehusnul khotimah sekadin to pemator akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.